Kiwaman kiwa income bahaya umoi kihat usat i Manipur te maintain the social distancing go income kamba highlight ang kacak gani program yang usdang welcome musa may tewan yung ni kacak MDC o headman may tayo iya ka jing waya ka ambulance o ya ka wala di Singapore di MLE di kalian jongi i persangkat bala penyerap yang health department jongi man penyo di jingnon kam ke jongi but Singapore saja keren ya karena mungkin le man nang motivat pak jong kani kathai penyo jingmen toy naka jing trekam jongi bro matiki attendant u arrange kari dekat ruangan kita kari letak da ambulans temuda kak itu por kacak go cha hospital ndrei cimpor ke transfer di patient dekat Indonesia kemat man sekiat ka bawa ya rob ya bawa dakrek kam ardali ki konferensi amle wa betai ka amlaren iba ki mustem ki yongno idam tring ki bentor ha di sini yang lagi konferensi ki em gesitai tersiau dapat jing siapa kan hado kata-kata wa MLA da kena istomo bada up tekan siau ia kejing jing nam yang igi paiba awal bapa gani ga PSC auskiat niulen nite ke PSC yang i kawa tasdang u chakri nado kisnam arjar lamba kala hado ne ngau yo ya ambulans ko watikna kamtam hey por ci wa em klik terci depan yo ya gani ke ambulans nebha tipci wadang bon KPAC watang hapo janji hills le kiwong puyo ya ke ambulans kat kam ke jing dawa yong ke jing amkam đâu man go jing terku o yarap bani o ya em betah lo yarap lam go jadi em bet ke phat om chai to nang ini te lo yarap ke lek kham ibu em sai duna kebun tengah ni po wai em burong ini ambulans ini ngasnya wong ye de klem e kublei kham tam ya chief minister em burong yong i lamba yong o chise non hi lai o de pha o yo hi di sni gu de yo skedi ya ga jing chutong yong ki pai pa nong chong chnong yong i kham tam ha ga jing wan yong di coronavirus he tu por wadang sedang lockdown wong cha di yu mi ulai di kari le ne ki won le man skep ko chutom on ki pli ki bru gu de phone changa mas nya ba e kari rai tho de wai ulai em ka ulai chete man skep ko e ba he tu por sadu ki ambulance ton hi tu yo umi he tu por skep wadanga la snya tho ye jing em kam yong ambulance he tu por de mi te thoi ka kot dem ta lai che mo chief minister wem burom yong i du chi sin lai don hi ya karpa de o ngasar snya ba ni ba oto kami ni por man go chutong ba kham tam ni coronavirus man uyoi kamodang jrong te man em kam hai ki gari ki wo yarap ki ambulance ki wo ye u yarap dani ukit ye ki ukijot ki chutong kami ni por te du chi sen lai don hi te de ne te omu to e yo te de ne te khakam man ne ke sni te de yo e ki ambulance Kadang ini kisni ku dedep le, dang yo i rubi ga ambulans hai tai ha pumulong CIC le, doktor lamre dang de wai dan ni dedep, hai tai le de yo i kam ku jo kari umulong CIC le ambulans. Dedep ni te de dang em jo le chibon ki thau ku dang ye propose i sia tho ka i man go ne ba kamini por u e yo ko mto so. Te Henry ni lang ba ka jing e ku le yo chief minister em borom yo bi da ka jing sbun bi o te ni de ye kon boy ya kan ke kari te ida ko man go PSC go plan tam ne ba la dapat pi ye location yong ni go PSC teman mem boy berkat ki bru daw yo PSC ha ga ni ke chmo klik terchi
Nei ba wo yo i PhD, daw em di guideline, daw em di rules ha follow. Tang dapat di recommend ni ko PhD location wise. Kani puto yo PhD. Nei ba pun aja nanti em go umulong PhD. Doktor jan seki yete BMHO le. Itu bagi yete tang lembah ke jing start. Yong ki wahe chnong, yong ki nong yalam chnong, ki wahe yong ke di ke chnong kle terchi. Kadang ten ni ke PhD de em go kam yo kan ni. Tengah e ke jing